akaganira n'abatangabuhamya barokotse ayo mabi barimo n'abafashwe ku ngufu. Muho Human Rights Watch ivuga ko abashakashatsi bayo bageze harimo inkambi z'abavanywe mu byabo za Burengo, Bushagara, Kanyarucinya, Rushagara na Mugunga bakunze kwita WTMS Park ndetse na Shabindu Kashaka hafi ya Goma. Aho hose uyu muryango uvuga ko waganiriye n'abakorewe amabi bagera kuri 65, abatangabuhamya n'abayobozi b'inkambi. Mu babajijwe harimo abantu 9 basambanyijwe ku gahato n'abandi 5 bafite amakuru yizewe kuri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina. Raporo ivuga kandi ko abashakashatsi ba Human Rights Watch baganiriye n'abantu 31 barimo abakora ibikorwa by'ubutabazi, abadiplomate, abakozi ba Loni ndetse n'abasirikare. Uyu muryango uvuga ko mu bushakashatsi bwawo wasuzumye ukanasesengura amafoto n'amashusho y'ahantu hagabwe ibitero arimo yashyizwe kuri interinete n'ay'abashakashatsi ubwabo bohererejwe. Ayarimo n'ay'ibisigazwa by'intwaro ndetse n'ayafashwe n'ibyogajuru agaragaza intera iri hagati y'aho ibisasu byarasirwaga n'aho inkambi zarashwe ziherereye. Umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bitero 5 biboneka ko binyuranyije n'amategeko byagabwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse na M23 kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka. Muri ibyo bitero uyu muryango uvuga ko ibisasu bya rutura byagiye bigwa mu nkambi cyangwa se mu duce dutuwemo two hafi ya Goma. Ibyo bitero uyu muryango uvuga ko harimo icyo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 5 aho ingabo z'u Rwanda cyangwa se M23 barashe ibisasu 3 byo mu bwoko bwa rokete mu nkambi z'impunzi hafi ya Goma. Ibyo raporo ya Human Rights Watch ivuga ko byahitanye abasivili 17 barimo abana 15 bikomeretsa abagera kuri 35 mu nkambi yahazwi nka WTMS Park. Uyu muryango uvuga ko igisirikare cya Kongo cyashyize ibirindiro by'imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi y'inkambi bigashyira ubuzima bw'abasivili mu byago bitagakwiye. Umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mugunga aganira na Human Rights Watch nyuma y'ibisasu byo ku ya 3 y'ukwa 5 yagize ati ntabwo tuzi icyo twakora hagati yo kuguma hano cyangwa gusubira imuhira. Birasa nkaho byose ari kimwe. Urupfu ruradukurikirana aho tujya hose. Raporo y'umuryango Human Rights Watch ivuga ko abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba bafatanya zibumbiye mu cyitwa Wazalendo nabo bagiye bamisha urufaya rw'amasasu mu nkambi z'impunzi bica banakomeretsa abasivili. Uyu muryango kandi uranashinja ingabo za FRDC na Wazalendo gusambanya abagore ku gahato barimo nabo mu nkambi n'abandi babaga bagiye gushaka ibiribwa n'inkwi hafi aho. Mu nkambi ya Kanyarucinya abo ngo bafungiye abantu mu myobo iri munsi y'ubutaka bagamije kubambura. Kuri iki cyo gusambanya abagore ku gahato, raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abarwanyi ba M23 nabo basambanyije ku gahato abagore banyuraga mu turere izi nyeshyamba zigenzura bajya gushaka ibiribwa. Uyu muryango uvuga ko mu kwa 8 k'uyu mwaka umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko abagore bato barenga 1 mu 10 bo mu nkambi no hafi ya Goma bawubwiye ko basambanyijwe ku ngufu hagati y'ukwa 11 kwa 2023 n'ukwa 4 kwa 2024. Urakoze Temistokle Mutijima. Twumve noneho umuvugizi wungirije wa M23 na Alliance Fleuve Congo Oscar Badinga icyo abivugaho. Icambere twavuga nuko iyo raporo yoganye cyane kandi itera urujijo cyane kuri abo bavuga ngo abahanganye muri Kongo ni twebwe AFC M23 na leta ya Kongo n'abambari bayo. Icyo turwanira kirazwi, turarwana kuko leta ya Kongo yanze kubahiriza amasezerano twashyizeho umukono hamwe kuva muri 2009 ikimuka bikajya 2012 bikimuka bikajya 2019 aho twoherezaga intumwa zacu ikinshasa bikamarayo umwaka n'igice biganira na leta ya Tshisekedi. Ikibazo nyamukuru ni ibi birego bya Human Rights Watch, ubu bwicanyi babashinja murabuvugaho iki? Icyo nari nkiriho nakubwira ko iyo raporo ibogamye kandi izana urujijo rwinshi y'uko ibicira amabi menshi akorwa na leta ya Kongo, y'uko iryo huriro ryabo ririmo FDLR, rikabamo abacancuro b'abazungu b'abanyaburaya, rikabamo Wazalendo aribo basivile b'amabandi bahawe ibikoresho by'intambara kandi batazi kubikoresha, akiyongeraho noneho ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za SADC zaje kubasanga nyuma zibafasha nabo zaje mu mpera y'umwaka ushize mu kwezi kwa 12. Mu itangazo ryanyu muravuga ko Human Rights Watch yirengagiza ibikorwa n'ingabo za leta FARDC, ariko nazo iyo usomye raporo usanga Human Rights Watch itazicira karurutega kuko ivuga ko kimwe namwe nabo bishe bagafata ku ngufu abagore, ariko ibi ngibi ntabwo bivuga yuko ibyo byaha bitakozwe. Uzabaza amakuru
mu duce twose turimo imiryango itabara imbabare n'ibafasha mu by'ubuganga no gutanga ibibafasha bya mbere iratembera hano iwacu igera ahantu hose. Bwana Baringa, hari ibyo Human Rights Watch ivuga kuri M23. Ndifuza kumva icyo mubivugaho. Igisasu cyarashwe hafi y'ishuri ribanza rya Nengapeta ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 uyu mwaka. Ni cyanyu? Ego, ibyo bintu koko byarabaye. Giro kubikora ni wazalendo. Aba wazalendo bagiye kwiga crash course, babigishe mu gihe gito cyane, bigishwa na SADC. Babaha ibyo bikoresho bati noneho umugende ujye kubikoresha. Hagiye kubikoresha barasa ibisasu birapfuba, biragenda bigwa ku mashuri yica abana. Mfite ikindi kibazo. Iyi roketi bavuga ko zarashwe ku nkambi ya Shabindu Kashaka ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka, igisasu kishe umwana w'umuhungu w'imyaka 19. Icyo gisasu ni cya M23? Igisasu cya leta n'abambari bayo, abo cyane abo b'abazalendo. Dr. Baringa, kuri mwebwe M23 ndetse na ARC, iyi raporo ibikubiyemo byose ni ibinyoma? Byose ni ibinyoma kuri twebwe, yuko irabogamye cyane. Uko nakubwiye, twebwe turwana kinyamwuga, muzi imfungo zabo dufite duhora tuzerekana, zimeze neza, zanavuwe, ziragaburirwa, zambaye neza, zifite isuku, zibona icyo zikeneye cyose. Twebwe amategeko agenga intambara turayazi, kandi raporo nyinshi z'abandi bantu batabogamye zijya zibigaragaza ko aho M23 iri hose harangwa n'amahoro n'umutekano ku bantu bose kandi batavanguwe. None ni iki mutekereza ko gitera Human Rights Watch kutavugisha ukuri ku biberekeye? Hari inyungu nyinshi, ariko cyane inyungu za politike. Ubutegetsi bwa Tshisekedi butagira amafaranga ya Kongo, bayasesa mu bintu bidafite agaciro, aho kugira ngo bubake igihugu tugiteze imbere. Baringa Oscar, umuvugizi wungirije wa ARC na M23, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abantu 58 nibo barokotse impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Kivu kuri uyu wa 4 hafi y'umujyi wa Goma.